Dala, kinapudno kanya. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 1. No makaadom ti uminom iti arak, nangalawngaw ka, ket agbalin ka amaag, maysa a kinamaag ti agbarta. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biyak. Oh, my love, my darling. Nabartek manen ti sarangusong iti arak. Ay, wen nga rod. Ay napo, pakawanam ti tao akanayon anabartek. Nimbag tamaan ano, samti kasta kasangar ti asawa. Ay nanang, numabalin la ko mga isukat ti asawa. Nabayagan nga insukat ko ti mamartak nga asawa. Di ka pa'y lakot, insog ni kadagiti dadakkel na. Uray isuplik, tadamad sa ka nang agsupli, nanang. Ay, jak lamakaan ano si ti kasta klase ti tao. Kanayo na nabartag, sapay sumanaaw, baka titilang. Nalaing agsapul iti kwarta, ngam nalaing mat nga agbartak. Ay, wen nga rod. Na yan, ti asawa mo. Edna, mainom ka dito yung kabilyo adanom dito, eh. Tunay kayong tatang. Wen mainom day tatadanong nga rod. Ay, di kaya't ko asawan. No, nadalusun mo saan? Makan namin nun narogi. At sana mainom. Mainom day tatang. Apay nagbartag kayo manan. Minom kami nga ron dito, ara. Mas manabarta ka. Saan kayo kuman nga uminom iti arak? Kanayo na masuron ni nanang kada kayo. Kasi lang ni nanang mo. Ngabdinak maiturad a panawan. Nga ta. Amangan no saanan amakaanos. Kat panawan na kayo. May pasigurado kan ka. Di nakto panawan, tinayo. Bagbagampan mo't yamanugang mo. Ay, kanayon la anabartag. Ay, makauman abagbagaan. Saan ko mabilang no namin anok a binagbagaan? Ay, agnakam to siguro. No makaala iti sakit na. Parang, no iton makaala iti sakit na kat malasatan na pa Saan na nga ilayaw? Ay, yan adayong kumaapaw eh. Uray ikararag mo nga yadayo ti apaw. No kanayon mat nga asit ganti manugang mo ti pakaisagmakan na. Ay, unay la, katigas gasat ti anak ta, anak katumpong iti mamartok nga asawa. Ay, no kasla kumaaso ang mabalin nga abugay. Nabayagan nga inaabog ko ti salbag ang mamartag. Tatang, apay anak kapanimit ka? Nadagsan ka di ti ulo? Ay, ang dala pang panunutak. Mabalin amamuan ti pampanunutam, tatang? Nena, para ka dagiti nanakman lang ti pampanunutak. Nanakman. Apay, ada ka di mo't nakamo, tatang? Edna, nagkunakan ka, nga awan nakam ko. Kunan ni Lolo, ano nakaro ti kinamamartak ti tao? Kaawatan akurang ti panagpampanunot na. Di mo patpat yun ti bagbagada. Di saan ko apat yan ni Lolo? Rabak lang nilulom ti imbagana. Limpyo ti panunot ko. Saan ka nga rudan nga agbarbartak tatang? Tapno saan nga ibaga ni Lolo? Akurang ti panagpampanunot mo. Napanan ka din ni tatang mo, Edna. Sana nagpakada-kada kayo, nanang? Ay, saan nga rod? Di na ka di imbagakin ka tinapanan na. No saan nagpakada-kada kayo? Agpakada pa'y nga takan niya. Di kayat ko asawan. Awan tinasasauna no sa dino ti papanan na. Kayat ko asawan. Awan ka di tinasauna no sa dino ti papanan na.
Sa balit agpakada ken mangibaga iti papanan na. Nawata man ako. Agpakada ken mangibaga? Saan ka di nga agpada dagita, nanang? Dumati kayat asawan ti pakada ken mangibaga. Apay, ada ka di masapulyo ken ni tatang? Manipod itay bigat apin manaw. Aging gaita, awan pay. Ay, makapasuron. Napan man siguro nagbartak Kasta lang matiam muna nga aramidan. May bagtansabat ka manong. At tangaming abuyong inluto kay Jabalay. Yalaman kit di ti arak. Ta uminom tayo Jabalay. Uy, nagsaya rin. Nabayag ajak nakaraman iti abuyo kat. Naraman ti abuyo, nananam. Nakaraman kagaya man iti abuyo manong. Wen, ngam, nabayagan. Ala, ingka nga ro din mga ala iti arak manong. Ay katuna, mayat man ti ayos ti arak. No adda pa kuyog na karni ti abuyo. Duwata ka nila nga uminom manong. Katuna, bas si ti karni ti abuyo. No mangawis ta pa iti kadwata, ay, isupay ang makipulutan. Huwag matkit di manong. Duwata lang nga ro din nga ginom. Ay, Jack samat makaawi da. ano ko man o, di kan makahawid manong. Balay mo to yan mo. Ano, kahit mo. Di tulod ka na dyan balay o, manong. Sabagay. Iturog tanto. Musa di no ti pakadandanunan ta. No ijedalan. Di jetan amaturog. Wala manong. Sana parigod na ita. Sige, inom gindi. Kakaisuna nga do ba ti arak. Wala. Tapno mananam tati ragsak nga itden ti harak. Ay, indon maramdama. Itulod na ki siya balay, Ang mga nusap-sapulan na ni manang mo. Gun manong. Nga aginom tapay. Sakbay nga. Itulod ka. Sige. Nakita yo ka din ni Bantor, tatang. Kapay asapulam di mamartag nga asawam. Agawit to numaangsan. Ay natatang, ang mga noadadakis ang mapasama kan kwa na. Nuadaman takas ang mapasama kan kwa na. Ingkay baga kadagiti dadakil na tamakamudan kan kwa na. Saan nga ta nakababain? Apay kumaan na ka babae. Saan mo na pagtaktakan ti awan serbi na nga asawam? Sige tatang, agawidak nga rudeng. Rubag lang. Kakat birbiro ka rin ti Bartag. No amo na ti rimwaran na. Amo na mo ti sirkan na. Amom ka day, nasarakan da nila kay mo akakaidana ni Mara. Anya, ti bakit abalasang nanang? Wen, napan kanuin darom ni Mara, ti asawam. Bay, anyo nga idarom na, gungguna na. Imbes anagawid dito'y balay. Saan? Taijay ayan ni Mara tinapanan na. Saan ka di anasakit tinakam mo? Ay na, no isukat na kin ni Mara. At akit ko na. Saan ko asayangan ti mamartak akong sumisyon? Kung naklakit inan, nasakit tinakam mo. Ay saan nanang? No dayjay ti kayat na. O di bay anyo? Oh, aping may ka dito Kunak man no ijay balay ni Mara ti simang patam. Ala, ingka ijay ayan na. Nabarta ka lang mo't bakit? Saan ko nga mo? Napanak gaya mi je balay da. Saan nga ta nga gagaram tinapan? Kanayon ka mat amabarta kat amom mat ti pagawidam? Saan ko nga gagara? Bakit? Pangaasim mat tulungan nak. Indarum nak ni Mara. Ha? Awan ti mauray mo kanyak atulong. Inaramid mo iso asulbaram. Dinak ibibiyang. Nabarta ka? Bakit? Jack amo tinapasamak. Ay dinak man awag-awagan iti bakit. Dayja amara ti awagam iti bakit. Ay, pangaasim mat na bakit? Pakawanan na. Jack kayat ni Mara. No saan mo akayat? Apay nga rod nga ijay tinagawidam. Bakit?
Saan ko nga inggagara tinapan ije balay da? Ha? No di mo kaya't ti pumanaw dito'y balay. Siyak ti pumanaw. Mapanak ijay balay datatang. Umayak mampay dito'y balay ading ko. Apay, pinapanaw na ka ni bakit mo, manong? Nakapungtot nga road. Imbaga kamin asaan ta amapan ijay ayan ti bakit abalasang nung ipilit mo met ngamin. Kunak no saan ka makaturog ijay. Da ijay mata babae. Kayat na nga gidda ka iti asidag na. Ay, nabarte ka. Iswadyak amo tinapaspasamak. Nagkaradap ka. Anya nga ita. Indarom na kan. Ay, tulungan na ka diya, ading ko. Ibagam anabarte ka, anakadanon ije balay damara. Ay, Dahil lang ti may tulong ko, manong. Ngam no may papaniti pungtot ni bakit mau. Sorry, ngam awan may tulong ko. mapanak na kamlakit di anabarte ka. Barang mamati ti asawag. Pinapanaw mo met kaya man ti asawam. Ay natatang, kasurun ko. Iso nga inikak iti pagnakman na. Ay no, hindi pa'y lako ba nga inik kam iti pagnakman na o di nasaya at kuma. Jak ni namnama akastoy iti mapasamak, tatang. Agring kan iti kinapudnaw. Anuam ti kasjay nga asawa. Ikak iti ultimatum na, tatang. Oh, anya nga ultimatum. Nula ka tagbaliw, awato. Ngam no saan, ay, bayak at arak ti kademnana. Barang wag balbaliw pa'y. Hangam no sana. Pagawida mo ni di balay ni nanang na. Talaga kasta ti aramidak, tatang. Na, anak. Kasarita ka kuma. Ay na, kasta ko maaka na yun, tatang. Nagtaer ka mat no saan ka anabarte. Kwa, anak. Kaya't ko lang kumadamagan. No kaya't mo ka di nga agawi da kije balay. Ay kaya't ko ngam ko na ni nanang. Ikatampay ti panagbarbartek mo. Tapno makaangawid kan ije balay. Ha? Kasta ti kunana? Wen tatang, iso atap no makaawid ka. Saan kan nga uminom? Taibagak mat kan ni nanang, asaan kan nga uminom iti arak. Ay, uwan anak. Ikagumaak ti agbaliw para kada kayo. Aramidom, tapno mapakawan na kan ni nanang. Di na ka di kagura, anak. Apay kumakagura ka, tatang. Basta saan kan nga uminom iti anak. Tapno palubusan na kan ni nanang nga agsubli iti balay. Nakita kami kan ni tatang iti dalan nga agturong iti pagadalan. Nanang, Nabartek ka di manen, anadulpet. ay, saan nanang? Ay, nagtaerkit di, idi nakita. Nataer ni tatang mo no saan anabartek. Ngem no nabarteken, nagdulpet ken nga lawngaw. Ay, nanang, pagawidan tayon dito balay ni tatang. No agbaliw Ngem no saan nga agbaliw? Lipatin yon ti panagsublina. Nakita kami, ibagak nga agbaliw. Tapno agsublin ditoy. Ala, adaken ka day tanak ko. Ngem siya, pulos ajak padakawan dito'y balay, no talaga asaan nga agbalbaliw. Ay, nagsabat tamanan dito'y dalan, tatang. Uwan anak. Dito iti pagnaak, amapan iti trabaho. Saan ka di nga damar aramid abaro apasdak iti asidag ti pagadalan nyo? Wen tatang, ay, ijay ka diti pagtrabahwam. Uwan anak. May saak at trabahador ijay. Amuyo, tatang, imbaga kanak ni nanang. Anak taer ka kanu, no saan ka nabartek. Ngem no nabartek ka, nagalas kun nagdulpot ka kanu. Ha? Bayam, tagbalin na ka na taar, anak. Armak ni nanang mo. Ha? Armam ti asawam, tatang? No kasapulan, apay kit dinasahan. Mabalin ka dito umay agaram, Cindy. Saan akong nagbarbarta? Kas makita mat. Nataar ako. Maikarim ka ding agbalbaliw ka. Ikareka. Agbaliwa ka para kada kayo a pamilya.
Nulakot na pudno ka nga agbaliw. Sige, awatin ka. Ngam no agbartag ka manan, pagtalawon ka. Ikari ka. Napatpatag kayo ngam ti ara ka. Numay saak idi amaag. Saan itan? Tanaka amiris akon. Kat ikari ka. Talaga nga agbalbaliw akon. Liklikan ti arak, tapno di ka maisagmak. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyan. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 18. Aywanam anaimbag ti igos, ket mangan kanto iti bunga na. Maidaydayaw to ti adipen nga agserbi as iaayat iti among na. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Ray! Kapay aya. Apay aya! Di mo aya mangmangang agsangsangit ni baby. Awan mo ti mga ko. Kat no itay pa'y lang agsangsangit. Mangmangag mo ba't kayam? Kapay di ka bumangon. Namin anon abimango ng anak timpla. Kung nagsukat iti diaper na. Hanggang si kamatan. Yung mga reklamo kamatan. Si kamatan ti bumangon. Tani, agparbangunan. Ngamjak pailan naturog. May matan Maribel. Pagsarda nga man dahil anak mo nga agsangsangit. No kumangamin ta inibatam day ta cellphone mo. Kat timakder ka, ta inawir mo mat. Dinagsardang kuman nga agsangsangit. Mga abakak nga rudin dito yung games ko. Ita, agreklamo ka pa. Kit-kita am lang nga rudin nga aglutluto ak. Awan pa'y talna dito yung apagtaangan mo't. Puro sangit timang mangag. Papanamon ngay. Awiram ani baby. Ta iso ti kayak na. Di adda mangubakan kwa na. Panak inyo pala di kumpare. Bagi niya tanauli mo. Dinak pa'y amo tulungan. Pumanaw ka manan. Intun agsubli ka. Mabisbisin ka. May mayat dito, huy pare. Awan timang disturbukan ka nga agay ayam iti cellphone mo. Wan nga rod pare. Di ayan mi, ay na. Nagngalaw-ngaw. Ewan gayam, ayan dagiti aginam. Napanda nag-shopping pare. Kat intun malamdang agsubli. Imbag man, shopping dalangan. Una, tanda pag-shopping daw. Ay, pare. Isarak nakmamat iti trabaho. Kayat mo pare. Una, nabayag ako natambay. Kunak man no adan trabaho. Awan, nagrigat yung birok iti trabaho no awang bakar mo. Sige, bayang pare. Naisarat ka iti pagtrabaho. Nabayagan ka. Akasapulan mi ti kadwa jay. Agyaman nak pare ah. Ay, kita man. At dagayam serbiti mayak dito balayo. Wen. Ang apay nga inikat da ka iti sigud a pagtrabaho. Anya nga inikat. Isumot ti damag ko. Inikat da ka no. Siyak ti imikat. Saandak nga inikat. Kunakon ka. Sakala agawid inton mabisin ka. Bay anak man amangan. Sanak sermunan. Imbes ko maamapan ka agbirok iti trabaho. Ngamday tama. Up. Sumartin ka. Agminor ka. Bakit? Anya? Isarak na kano ti kumpare iti trabaho. Sigurado ka? Wen, kat sigurado ang maalak.
Kat inton maala ka, say-saya atom ti agtrabaho. Tapno saan da ka nga ikatan. Katan nga. Apay aya nga ipilit mong inikat dak iti trabaho. Siyak tinagikat ko naklangarudan. Agsangit man ta anak maun. Yung kapag gatasan, tapno sumardengan. James, sigurado ka ka di anasaya at nga empleyado dahil tayo sarag mo dito'y kumpanya tayo. Wan sir, nabayagan akong parek. Talaga nga, ma'am. Wan sir, Sige. Gapukan ka. Alag nga trabaho dito ay dahil taray. agyaman ak sir. Kasapulan mi at talaga ti kadwa. Anyangit ti ko na ni manager. Ay kat siyempre, naawat ka adagos. Yes! Thank you pare. Agyaman ako na ikan ka. Permi ang nag-sales to kak akan ni sir. Imbaga ka na simpat ka. Talaga amat. Naanos ka? Pudno da ita pare. Saan ka nareklamo? Talaga amat saan? Isu amabalin mo timang ruging agtrabaho intong bigat pare. Ay na. Gapukan ka pare James. At dan trabaho. Anya matantimakan nga inlutong bakit? Makapaawan ganas man. Ne, apay ako nam ang makapaawan ganas day taugot ti sayuti nga inggisak iti sardinas. Kat naimas mo't day taa. Bakit adan trabaho? Di nakmatan pagsida ni ti kakasta Wan, pudno nga adan trabahom. Ngam awan pa'y mo't inyawat mo kanyak asweldom. Ay katadan to Iso asaan ka aroma ni klamo. Ay, mangan kalatta ka day. Maudin da ito'y apanagsidata itinatang. No agsweldo aktaon. Karninton akanayon ti sidata yo. Sir, anya nga ti makunam ken ni Ray. Nagagat nga paiso. Kunak tumat ken ka sir. Agam ka sa nuntungay, inton addan bukod na adyuti. Ikan yukid din iti bukod na adyute sir. Takayat nanti agduty nga iso. Kasta ka di. Kabalan nanti agduty nga iso, sir. Narwam iti trabaho day ta kumparek. Ala, ikan tayo nga ruden, iti duty na. Ray, pinayaban ka, tay pakamukan ka nga ikan ka iti duty. Ay na, agyaman sir. Anya ti kayat mo. Pangrabi wano pangaldawa duty. Kuraan niya sir. Okay latakan niya. Naanos ka no kasta. Saan nakapilpili iti duty? Kan saan ka napili iti oras sir? Kasta ti kayat ko nga empleyado. Nasaya at gayam una itay nala ka. May saka nga asset iti kumpanya, Ray. Uy, nagsapakan asumrak pare. Duty gayam ita? Kasta ti mapagwadan nga empleyado. Oh, nagawit ka matan. Tamang rugi ako ni ti duty. Ay kat mo na pare. Good luck. Apay ajak na sangputan ni Ray dito'y balayaw. Napan nag-duty, nanang. Adan trabaho na. When agdwa abulan ay. Nasaya at lukas ta anak ko. When tapno adda igatang mi iti gatas ni baby. Ay, tamanumot abulan, manipod na ikat iti sigod at trabaho na. Sapay ko mga rod taagbayag iti trabaho na. Sapay ko ma, nanang. Baknang kuman ni Ray no naanos iti trabaho na. Manon at trabaho ti sinirkan na kat saan ang nagbayag. Barang nagbalbaliw at talagan, kan nakapagpanunutan ti asawa. Bakit? Umay ka man dito, oy! Darasam! Suksok ka ti dayang per ni baby. Aguray ka lang, tita. Saan ka makauray? Umay kan dito, oy! Ay, unay kamutan. Laklakayan ka, saan ang makauray? Apay aya. Anya dito inluto masidain, ha? Apay aya. Tinulamat dayta. Tinula dito, oy! At adumat ti papayagan marunggay na hangam jay karnina. Tapno agsida kamot itinateng. Kinunakmet ken ka akar ni ti kayat ko. Ken may sa, nasken nga agbudget ak anaimbag.
I-budget ko na imbag ti sweldong. Tani, masapul agumatangak itigatas ni baby. Tila paggasgastusan mait. Na, no kayat mo, ipakita kan ka ti listaan. Mano tinabati asweldo? Awanen tinabati. Oh, kita amday ta? Gatang kantumat agatang itibadom, kaskada papanglom. Apay, maangot mo nga rod ang nagbangbangloak? Makitam aya, abaro dagiti badbadok? Mabispis ang tupay dahito'y duster ko. Katjak pa yun makagatang. Ay no, Ray! Nagadua talaga ti reklamom. Pare Ray! Pare! Ne, napanan na nga ta. Kat mo duty na ita. Ay, Pare Ray! Ay, Ah, ne. Ang damat agor-uro ko dyan. Ay, nakitaan. Ni Pare Ray. Ringa. Pare Ray. Pare. Uy. Pare, agriing ka. Nakaturog ka kat dutim. Ay. No sabali tinakakita kan ka. I-report da ka ni sir. Ay. Pare. Nakaturo ka kayamat. Ay. Pare, saan mo nga ulitin ang maturog no kasta naka-duty ka? Saan ka nakaturo kunakmat? Sige nga rod pare. Umayak lang. Umayak ag pakada. Nalpas namin ng tijutik. Sige, ingkan. Basta di imbagakan ka di mo liklipatan. Bawal ti maturog no naka-duty ka. Ray, uy, agriing ka, Ray. Ada ni nanang mo. Bada na ya. Hindi mo nanti bagana. Ada nga ron ibaganakan ka. Iso ang bumangon kan, tamapan mo ka sarita. Yaman to ni nanangan. Apay ayang agreklamo ka. Italaang ay may ninanang kalpasan ti mano abulan. Apay, di mo kailiw ni nanang mo? Adulamin. Ay nahanaglup ganda ito'y apo ko. Winanang, naglaing pa yun nagkatawa Ay, habay ka din nanang. Ay naanak ko, di magasak dito'y balayo, tani tatang mo. Kasapulan ang maipacheck up. Kat, sabi asak timbayan niyo. Si kamot ti adda trabaho na. Dumawat kami kumaititulong, uray pasiklaan. Uray gatang pula iti agas ni tatang mo. Isak pa yung matinalagip yung nga umay pagdawatan. Ray, mangted ka ka din. Apay akastapay lang, ti bagam ka ni nanang. Ay na, nagrigat ti agbirok iti kwarta. Pidpiduta kaya ti kwartak. Mangted kan, nagadupay lang nga ibagam. Kasapulan da nga rudmat. Ano ya, ti adda dito yung wallet ko. Ne, sagsasangari bumot gayam day ta da di tawalit mo. Itin mun aday ta may saasangari mo. Tanan. Gani pa check up ni tatang. Tuagas. Ay nalakay. Anya nga ti maigatang day ta duagasot. Kurang pa'y apamasahi da amapan ija ospital. Day talang ti kabalak nga itad. Dumawat kayo matan akadag iti daduma kakabsat ko. Sakla nga yati anak yo. Apay pinaayaban dak, sir. At ang amin nang i-report kanya, amat maturog kanumat ni Ray kabayatan anak ka duty. Ha? Kwa. Sana po no dayta, sir. Sana maturog ti kumparek no duty na. At ang nakakita, saan lamay may sati ng ibaga kanya. Aduda. No kasta. Bayan nyo, sir. Bagbagak ni Ray. Nas ka na bagbagam, na sana nasaya at maturog kabayatan ti duty na. Uwan, sir. Bagbaga ka. Malaksid iti dayta, imbagada pa'y analaing ka nung agreklamo. Agreklamo no aduuna iti trabaho na. Kwa, sir. Bayan nyo. Bagbaga ka. Nyamot nito yung pagtrabahuan, pare. Nagado ti ipatrabaho da, kat nagbasit mo ti sweldo.
Pare, no adda reklamo, baybayam latan. Di mo ibagbagay ti sa bali. Taidanong da kan ni sir. Talaga mat. Pa-overtime da, pa-overtime. Kurang mat ipapasweldo da. Ay hunggayam. Nakadanon kan ni sir. Amat maturog ka tunggal duty. Sino tinanghidanon iti dayta? Taglaban kami. Pare, kinunakmutan kan ka. Asaan ka amat maturog no duty. Sa anak matamat maturog ah. Anya asaan? Adda video amang panagnag. Anya? Ada nang ibidyo kanya? Amumot ng dagiti kakadwa tayo. Jesus. Bayama. Ikatanda ka, ano kaya da? Nagado ang pagtrabahuan dita. Anyat ko na. Inikadda ka iti trabaho? Inikadak nga rod. Anyat ti makagapo. Nawan, kinursunada daklaing. Kasta man ang tirason mo, idi inikadda ka iti sigud a nagtrabahwam. Ngam kinapudno na, inikadda ka gaputan na reklamo kan sadot ka. Nagdal na ka. May kamanuday tan a trabahom, re. Di ka pa'y agbayag met iti trabahom. Gapu iti madi nga ugalim. Kasano tayo nga ruden ngay? Awan manen makukwarta tayo. Awanen, ti masapsapul tayo diti balay. Makamuditan na. Ay nare, balbaliwan ti kasta nga ugalim. Taaging gaan na reklamo kan nasadot ka, ay kastam atalagan. Aglaklakay kalatan a pasukat-sukat iti trabahom. Kasanon ti pamilyam. Agbisin tayo no kasta, Ray! Aggaget ka, tapno saan ka ang maawanan iti panggedan. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag ng oras kada kayo amin. Lala, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay basa ti Proverbio 19, versikulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinang tedam, kat sobadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Anyamat ng tikatulong tayo nga inalayo, mami. Di nan samot ammo ti agplansya. Kita man da ito'y pinlansya na a uniform ko. Kuso-kuso latanit. Maria! Maria! Oh my God, ditoy! Maria! Abay, madam. Makitam da ito uniform ni Dave. Plinansam da ito wano saan. Plilansak amin a uniform niyo, madam. Dahil ka diti plinansam. Apay, kayat mo nga agisuot ni Dave iti kuso-kuso a uniform ama pa ni eskwelahan da. Saan, madam? Ala, plancha manan. Mala daw akon, mami. Anyat orasan, no? Ay, mala, isuot mo lang tadaytan, anak ko. Ta ikatak man daytoy a katulong. Madam. Alam amin ang agamit mo, tapumanaw kan ditoy. Awan serbim ang masuswelduan ang babawnan. Ay, madam, saan na kumamot nga ikatan? Saan da ka na kaya? Tamalaksid ang narugit ti trabahom, nabuntog kapay nga gunggunay. Mangala kamilangan iti ub-ubing akatulong, iso apumanaw kan. Ay, kasyan da kumamot madam. Anya ka diti mapaspasamak dito mami. Papanawa kon daytoy ang babawnan. Anya? Papanawo mo ni Nana Maria? Makabulan na pa lang dito'y Kan anya ko mati problema. Apay ang papanawon niyo. Sado mga men, sinsinan ti trabaho na. Oh,
Anya pa'y latar aramidam dita. Pumanaw kan! Ay, Nana Maria, saan ka apumanaw? Kontraam itan ti desisyon tinaganak mo, Carolina. Mami, awan ti makitak a problema kan ni Nana Maria. Di mo makita ti kinabuntog na nga gunggunay. Amuyo no asino ti problema dito'y apagtaangan? Sika, mami. Anya? Da kayo kada daddy. Mairaman ni Dave. Narigat kayo apagserbyan, ta saan yung ammo ti makontento. Ay, nagbayag matan ni Dave. When you road, daddy, maladaw ako ni Jay University. Businaan niyo man. Di nan sa matigaga at ti panagadal na. Talaga asaan, daddy? Namin, 25 nan. Ngam aging gayta, awan pa'y nalpas na akurso. Puro rugi. Ay, amo na ngamin nga ado ti kwartayo. Hintay yung daddy. Tane. Nakamisuot man ni Carolina. Bagsi ka ta okay lang ang amaladaw kay ti klase. Siyak ngay, jak kayak ti maladaw. Wenen! Nangabakan. Sikan tinalaing. Atorni ko naman. No maipasamaan ti bar exam. May pasak. Saan nakaskan ka? Awan malmalpas na. Ala, husto daytan. Saan kayo nga agsinlong batay? Dad. Pinapanaw ni Mami jay katulong tayo abakat. Anya, pinapanaw namanen. Saan apumanaw ni Nana Maria? Jak, itulog apumanaw. Daddy, daytoy kadi nga anak yo ti makaamong ag desisyon dito'y balay. Jack kayat dayjay abakat akatulong. Nagrigat ang makaawat. Basta, saan apumanaw ni Nana Maria? Malaksit. No adda na dagsen arason na ikatan nyo. Adda ka di? Dave? Daddy? Saan tayo napagsaritaan pa'y nagitabanag? Ma-stress ak abigbigat. Oh, sapay traffic. Bakbakatan kan? Di mo pa'y gayam amo ti agluto? Anya ka matan, Maria? Kisayaksan ti sweldom. Saan ka ngagsangit? Tamatedtedan itiluam day tasidaan nga ikikiwar mo. Ay, no saan laaga po kin ni Carolina, inikat kan si kabakat. Mami, bangan tayo ka din? Saan pa'y? Takasano, insurok pa'y ngagluto da ito Maria. Di namot gayam ang mutagluto. Ungtan nyo manan ni Nana Maria? Wala, tapno makasuro. Anya kayo matan, Mami? Apay aya apagpupudutan nyo ni Nana Maria. Isupay apaka-estresan nyo. Ngumato man ang depression ti darayo. Ha, saan mat ngamin ang makauawat? Alan, Mami. Ingkan aginana. Tadwa kami langan kan ni Nana Maria dito kusina. Bayam ang mabati dito'y. Apay kat atulong amon. Ingkakit din, Mami. Birbirukan na ka ni Daddy. Kasangsangpet na ngamin. Agyamanakan ka, Carolina. Naimbag ka unay kanya. Pasensya amon dagiti kabalay ko, Nana. Naunget da talaga. Diyak kaya't apumanaw ka. Tanagrigat agbiro iti katulong. Jakmat ko man agtrabaho. Nga masakit nga nilakay ko. Kasapulan na ti agas. Kasta ka di, Nana? Ay, dagiti anak ko. Adaan damatan iti pamilya. Nga marigrigat lang ti adda pa nagbirda. Iyawid yung tulangan inton madamdama dagiti makan ijeref asaan ana ibos. Ay, amang ano agungot ni Mami. Amumatan ti ugali na. Siyak ti makaammo, Nana. Saan min tumat lang akanang dagijay? Madadaan laang. Isu ayawid yun, sakbay ama perdida.
usog ka, iti naiimas ang makan, dakay. Taado ti inyawid ko ang makan. Nangalaam ngay kadagita. Inted ni Carolina. Unagman no kagura da kadagiti amo, kit kayat da ka napapanawan. Nasingpot di buridak nga anak da. Ay nasaya at man no kasta. Mangan ka. Tamapan ko iti dagiti daduma ang makan kadagiti anak ta. Mapan ka iti balay da. Ay wun, magmag na ako. Unay kamutan, Maria. Di mon samot amo ti aglinis. Madam. Sinsinan ti panagmap mo. At dalat ta makita ang marka dito'y salas. Ulitak nga ima, madam. Ay rumbang lang. No di mo kaya't akisayak ti sweldom. Kan kita manday ti lamisan. Oh, nagtapok. Jak pa'y napunasan dayta, madam. Darasam manumot lang nga iti matrabahom iti agmalam. Agawid kan tumanan inton madamdama. Sayang ti paspasweldo kan ka. Mapanak laang mangala iti pagpunas ko, madam. Darasam! Pengay. Maulaw ako na. Madam. Anya ti mapaspasabakan ka. Maulaw ako. Ay, awagak ni Carolina. Ay, mabiit laang, madam. Hospital ka dito ayan ko. Ay na-stress kayo man ngaminan, mami. Saan mo't iti panagkunak? Rumbang lang nga ag-relax kayo. Ang anya aramidan nyo. Day talang amin mang bambantay iti trabaho ni Nana Maria ti aramidan nyo. No at dalabasit makita yu akam malina, agungot kayon. Kasano saan kayo ang ma-stress? Baybayan nyo kadilang ni Nana Maria nga aramidan na ti trabaho na. Saanin arumbang abantayan nyo? Sige, mami. Agsubliak pa i-eskulaan mi. Ibatin ak ngagmay-may sa dito. At damat ni Nana Maria amang bantay kada kayo. Oh, no pinapanaw yo, at dangarod mang bantay kada kayo dito ospital? Dad, kasapulak ti kwarta. Kwarta manen. Linawas kamatlangan na dumawat iti kwarta. Sapay nagdakkel ti dawdawatem. 5,000 lang mo ti daw-dawatak. 5,000 manan ti dinawat mo idinapan alawas. Anwam ti kwarta? Kat, nag-iskwila akmat. Agis eskwela ka, wenno makibarbarkada ka. Daddy, Saan ang mabalin dito yung araramida, Dave? Kita man ni Carolina. Nakalpasan iti panagadal na. Ururayin na lang ti panagiksam na iti bahar. sandak man nga ikumparakan ko na, Daddy. Sika, first year college ka pa'y laeng. Ag second year college sakon. Rumbang kumaanalpas mo ti panagadal mo. Tas sika ti sumaron ang mga maton iti negosyo tayo. Ikanda ka di wano saan. Kaya't ko pa ang makita dagiti grades mo. Sigurista kayo matunay. Kaya't ko asiguraduan ang maipasamday ito as semester. No di da kayat ngayon. Di saan lang. Lakay, ada di ospital ni madam ko. Awan mo't sa bali nga agbantay. Isu nga ipakadakan ka. Asyak pa'y laang timang bantay kan kwa na. Ay katuan bakit? Ita akasapulan da ka. Ay kaasimot nga main. Maawatak bakit? Sana balay. Ta sumaysaya at matentirik na. Iswadi nakpakadanagan. Nana Maria, agyaman na kiti kinaanos mo anang bambantay ka ni mami diti ospital. Taure rabii, si kalat ta tinagbambantay. Ay katawan mo't sa bali nga agbantay. Wen nga ruwan, Nana. Ay kat kasanumot nga men. Si kati agbantay iti aldaw. Iso anas kan mat nga aginanaka. Nana, dakkel atulong ti kaaddayo kada kami. Carolina, kita manuad da ni Dave kita silit na. Awan, Daddy.
Saan pa'y anagawid? Awan ka di ti kotse na. Awan pa'y mat. Napanan na nga ta. Nagsinungbat kami ngamin. Dumaw-dawat manan iti kwarta. Kat inikakla ang iti 5,000 edi napan alawas. Inispoiled yung amin ni Dave, Daddy. Habasol da ito ni Mami. Inispoiled na ni Dave. Madanagan na. Tawan pailaan ti kabsat mo. Sige, awagak iti cellphone na, Daddy. Sige man. Diyak makaturog amang pampanunot ken kuana. Nakariing ka pa ingat, Maria. Wen, madam. Tagsog di jay nurse inton madamdama. Adda kanu agas anasken at umarang. Kasta ka di. Ay, manon arabi asi ka timang bambantay kanyak dito ospital. Maikatlon arabi madam. Mabaina kun ka. Nasaya at kagayam atak. Amok ngamin akasapulan nyo itag itulong ko, madam. Inton imbaga, kasaritak nila kay ko. Taing ato na ti sweldong. Agyaman madam. Anya ti kayat asawan da ito. Adda ni Dave dito ospital. Wen, nadisgrasya da iti barkada na. Nasubraan dati naginom. Kumusta ni Dave? Saan tayo pa nga mo? Urain tayo pa iti doktor. Ay, hanggang tinugan na. Awan pinagmamaayan na. Naasimot ni anak ko. Itad tanga itad iti kwarta. Ngam saan mat gayam nga agis eskwela. Basol ko na ito. Inispoiled ko nga ni Dave. Basol ko no apay akastoy tinagbanagan na. Nakarwaran iti ospital ni madam ko. Nasaya at no kasta, bakay. Kadamom, malaksid iti swildog. Inikanak pa iti kanayunan as swildog. Gapo iti panang bantay ko kenkwana iti ospital. Nasaya at ba't gayam kan ni madam mo? Kunam na ungay. Nagbalbaliw mo tan lakay. Nakaamir siguro. Iday, kasta una yata nagmaw. Nga mga no ikatanda ka iti trabaho. Ngam addamanen simbaruno a problema. Simbaruno mo ta na ospital ni Dave ta na disgrasya. Iso din na ipadamag iti news itay. Gapo iti kinasubag ni Dave. Kastan tinapasamak kankwana. Bagay, basaam da ito'y nakapablaak dito'y pagiwarnaak. Anya da ita. Basaam da ita. Nagan mat dagiti nakapasa iti par. Ha? Nakapasa ni Carolina. Addan anak tang attorney. Ay nalakay uray akla makasangit iti ragsak ko. Daddy! Mami! Nakapasakit ti bar exam! Ay na, maragsakan kami kan ni Mami. Huwan, Daddy. Kat bendisyon da ito'y manipod iti na Marso. Agyaman tayo kankwana. Tadi na tayo binaybayan. Congrats, attorney. Agtal na ka man, Manong Dave. Di mo yawat kanyak day tadakulak mo na bandage siya. Proud kami kan ka, Carolina. Saan ka akas kanyak? Kita man tinagbanagak. Kakaasi damami kan daddy. Nadutirigat da kanyak. Gampastoy lang tinagbanagak. Agpainbag ka kiti. Ta ituloy mo ti agadan. Kaya dakpay nga tapagadalin da daddy. Apay kit din asaan, Manong. Ipakitam ka dakwada, seryoso ka iti panagadal mo. Wen, talaga day tati aramida. Apaman na makarwarak dito ospital. Kablaawan ka, Carolina.
tan nakapasa ka iti exam mo. Agyaman na, nana. Maragsakan kami kanilakay ko iti day taabanligin. Agyaman manan, nana. Kat inton adda celebration diti balay, ayabam to nila kay mo. Kan uray dagiti anak mo. Ay na, saan taado kami? Ay, kababain mo. Awan ti adu a bisita, nana. Isong nga ayabam ida. Uray dagiti apo ko. Ay, nakaanos kalakit din aya, Carolina. Gapo tanaanos kamat, nana. Idi panawan tirigat, adda kalat ta ating tulong kada kami. Iso nga ita tapanawan tiragsa, masapol nga adda kalat tamat, Nana Maria. Adda agur uray agungguna kadagiti tattao at tumulong kadagiti agkasapulan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.